Rumbi mar luoro kwa gwenge ma Shab etong mar kaunti ma Isiolo kod Meru bang' ji ariyo negi e kinde monj ma ichich ni notim kod jonjore mawuok e kaunti ma Meru. E kinde ik mar ji ariyogo ma en jaduong' kod rawera mane kwayo jamni, jodak go kod jotelo e kaunti e Uganda no mar Jo-Somali dwaro ni mondo sirikal okaw okang' mager mar chik mar geng'o nek ma kinde ka kinde gwenge mar Runyenjes kod keto kwe e tong' makono. Monj ma kama wachore ni obedo bang' ywaruok bedo e kind jokwath kod jopur mawuok e gwenge ma Meru ma yware ewi kuonde kwath kod dag pi e tong' makono. Wajambazi wakakuja, wakafamia, wakaua mzee ambaye alikuwa anakaa Boma, na wakaua tena kijana ambaye alikuwa anachunga mali ngamia. Na hiyo maneno si maneno ya kwanza ambayo upya, ni maneno ambayo imerudi muda mrefu. Tumelia na sisi hatujui shida ambayo hii watu wetu wanauliwa kila wakati. Na hii watu ambayo wanatofanya hivyo si watu wametoka mbali, ni watu ambayo jirani. Jana wakati maiti inaletwa, watu wanapigwa katikati. Wale wa home guard walikalia watu barabarani, walikataa maiti yachukuliwe. Kiazio polisi ya Isiolo wanakaa tu hapo wakiangalia. Serikali akuja ingie kati kabla hii watu ajimalizana bure. Sisi sasa hakuna kitu tunayamaza tena, sababu mali yetu imeenda, wazee imekufa kila siku hivyo. Na hakuna serikali, hatuoni serikali. Yatima anakuwa zaidi, maskini anakuwa zaidi. Watu wanume kama yetu ndio wanamaliza sisi kila siku. Hiyo haistahili. Tunataka haki yetu.